Toi whaatalawatu I le toi tali mai whaasalonga nei vaenga le tau mai ni so whawhiwhianga sui whiwhiloi le pokalama le 685 morning show pero o ta ua te musola staimi o le tau nei ona tau no mai leo sui o le Samoa campus ia po o le tātou ala fua campus di USB ala fua ia wa ia le tātou Talanoaga le tau nei tu whiwhia whaalaulo atu le ua tau no mai ia Reima ma Charlotte le nei tau ia talofa good morning girls ma no se fo manuia nei tau Saya manuela so faso alo nei tai au ia fatalo fatu fo ile malo le tunu o falongolongo mai mo mai ia ma fatatali ma tai mi falongolongo mai to tele pa anga ale nei ala fasala lau lo ma futa mai I tu nei la lo langi ia fatalo fatu tai manuia tai to ile lo fa malanga le o le tu ia ma lo se fo good morning Charlotte Manuela Fionga. Ai lo pink. O ma peo ka ko o ya October ya pink topa. Ya ai ya. Man malanga se vai. Wa le ngalu ka o le se vai te lu malanga se vai. Man lu malanga se vai. Ya mana ya la vale. Ma lu le e se vai. Mo tele ya. Mana ya fo ya le tai mi male va sa o tu ai fa ta no ni si o o le polkalami fo ile fa'ala wilo lava o le vaituanga luna lua ma le resitalanga fa'afetai fo ia I latou na mau le avanua na o atu ai mo I le aso na mato'au ai atu ai sava. O le vai ia le tātou ala fua campus. Wa tō tele fai numero I latou sava. O si tia fai numero po le tu mau lava. Ia lo mai tauina tu lava lo si tia lava numero o tamaiti o lo a onga mai le motele sa la fai. Mana ia. Ia o so se pokalame fo I lo o onga mai fa na a mata mai lava prelim le foundation. Anga ia fo I pokalame mo walunga. Ia wale tau sau I nei Apia onga. Ia o la e mo sile lava le avanua I mawhai e ona a o tauina mai ia whanau mahalo ma I latou fo ia o lo I savai I motu tele. Wa le wa o ngā wale upenga ta whai langi taimi nei o le vaenga na le wa mana I mawhai. Whaingofia. Whaingofia. Lelei, o le ala whatu lewa no te lua sau no rima ma Charlotte tūlanga peona iai, ia tāru whalau iro nei tā mar whalau lava. Ia whaftai lava mo le avanua, ia wa le Samoa mai le vai aso lo tuana, ia o le taimi nei o na le whamanatu. Ia. Ia tau longo lava, ia e lei fo ia le whaeiloa lava ma whamanatu. Ina ia o le taimi nei, o lava tu ua se le lasi minute. Salo le ia. O le taimi nei, o le te le avanua e mawhai ai, o na whaatala noa nisi o vaenga e fia mala mai. Ia o le whamanatu lava, ia o le e ai lava, le tatala lava le avanua mo admissions. Taimi nei, wa o le vaituanga lona lua, o le aso lua sfulu lua le a mata I ulai, le masina nei. A le tatala atu lava le avanua o whaisina lewa o na a mata le restalanga o le vaituanga lona na lua yo taimi nei lo tala lava le avanua le mata ofisa po le upenga ta whailangi fo ia le mata website o lo mawhai ona e restarai ia o le e ele pepa whaatumu mo le talosanga le mo se avanua ia o tauina I le universite ia manatua fo ila I o mea mana o mia o ia o le passport photo ia o le pepa whanau ia ma I ungo suenga ta ua lava le vaenga le ona e whai e ia assessments al vaenga le whai le assessments ia olo o whaina uma lava por kalame tato universite whai lava ona whaatatana noe po le a lava se polo kalame olo o fia ave o le universite ia la fua ma lo whaftai ia whapopo mai a Charlotte whaman mole Ia whaftai lava mo lava noa, ia I le tatou Talanoaga le vai aso ni tia. Ia sa whaamafa atu ai lava le tausanga whaawai, ia ma tatou preliminary. Ia ai wa ngā fwoni nei lau tatou Talanoa, ia e whaalawiloa atu ai fwoi ia wanoa lo fwoina le ngatana o alo ma whanau. Ia e whaatasi e whamtupu mta maali o lo fia whaua wina le aonga. Ia ma whalawa I tele e fwoi la toto mai laua iai. Ia taimi nei o lo tala pe tato le tala mo tato MPA na whatever na whaangata. Ia o lo tua tele lava e o lo email I atu I aso uma. Ia whawhi o lo e fia au wai le tato wasenga lia. Ia send mai lo email I le tato
tato Samoa at usb.ac.fj. Ia le ai ia tato whenga luenga o le afsosoani atu. Ia wā fo ini fesili o lo o yate oe. Ai le amatalia fo ini co-host. Ia wā e peo mta upu leo le MPA o tō te leo tanga tō le whainga luenga mlau mātutua. E wal mana i o polkalame le e whai pe a umanga luenga. Pe a umanga luenga. I o le afia le telen whaasino ina e la tō basenga. La fo le umi a ve le MPA? O le MPA e se fulu lua ia kose solo i le polkalame lea. Tu se pe ta i lima vai aso i le pepa e tasi. Le e vave fo i ana whaate al polkalame pe ama le tasi tausanga whaina ave il polkalame lea. Okay. O le se luto e whaamanino atiri al vaenga le na lo sau noa e vasa se mawai atu nei. O amata upu i te tono le campus o le ama whaina maua skola sipi. Famul mole o alta sinam ta upo le sa fasili mai le tulu. Ia o skola sipi, ia o vaenga lea, ia pe ona whailo atu. O le Bachelor of Agriculture, le whaipa angai ma le tatou malo. E lua se fulu lava ia amanoa lo tuina mai i lea polkalame. Mo nisi lava i latou, mai se lava nisi fo i lea o le whainga luenga taimi nei. Ai le o maua le whaspepa lea. O lo amal noa lava le nei e whaonga ina tatau ai le skola sipi leo lo o whaina mai. Wai tele lava e le whaonga ina uma nei lua se fulu skola sipi o lo tu ina mai. So iti lava i lato o lo o whaonga ina le nei. Awanua tāua e mawhai e ona whaamama awenga foi. Mea tau pili wai whai lava sina Tanga tau le pili o awanua whapene o lo te tala lava mo i tato o lesi skola sipi o le vaenga le o ki suna o whai paangai fo ila e le universite ma le vaenga le o whaina mai le ki suna e to o lima e ila to le sa whaamanu ia ina mai le universite i le skola sipi le o le ki suna. Te tafa matala mai na me o le ki suna po le afa mo le mole challenge. Whakopats lawa sau noanga rima. I o le tatou kizuna o le paanga lea le universite ia ma le Yasaki. O le ingoa ia pangi la. Ia. Ia e lima la skola sipi le tuina atu te whanau. So se polkalame lava. Ia. O le skola sipi la lea e au feles le vaituanga momo. Vaituanga lua. Lea lawa maa e ona award ia skola sipi e lima. O le tausanga fo o le atatala ia tatou le stala mo le skola sipi lea. Ia Januari and February. Okay. Ia o tari tono le au ngā lava le skola sipi. Ona ta full ride. Yeah. A whole year, 2 semesters. E te le popole se mea wana olo wā o ngā lava. Ola. Ia, o lunga lava la ta mai titi ia lato a lea results. Vai ana ona wha au ia nei au nanga mai le Yasaki. Mana ia tele. Ma rofa te. O isi vai ngā tau au nsi le fia le tenu wha mole. Ia, o le tue whaalau i loa atu nisi o vaenga o le fo i te tala le awanua Morris Talanga o le school tutorials. Ia. Fo i ei vaenga i o le pukalame le o whaina le mato o le universite salaina mo le vasenga le sefulu. O le sefulu lua ma le sefulu ma le tolu. O le vai asono na 5 le walu. O te tala lava le awanua pe a whaapea o le mana o mea isi a onga fo i lea whaopopo wai tele lava le taimile whai onga i kolisi o lo te tala fo lea vanua o extra fo ia classes e mwhainu susoani mo whanau onga wa vai taimi nei o leo tele na whai isi o atu isu enga e susoani se lau tala ia se fulu vai aso o le aso whaleile masina whai tutorial o fine ai i le accounting ai o le aso whaleile teo nei Whakupare sau. Mai pera mak fai a o ngai coach mon Samoa. Pera sa pisis fai a o kan te vitonu le. Alisa ma nei te Alisa fai na polva senga se. I ona polva so le lau i tu la le was so. Alma ne tau fie mota mai te se fulu vai aso. Tau fie te le fo so ani. Yeah, so le ya. Le lei se iwa kana o se vaenga o misi mai taro tanonga ai te tauna o ilo sa no nga saret marima fa mon mole. Ia, o
O te tonu la pa ia tupen mato open day. Ia open day mo upolu. Ia o le aso su 5 leo augusto. Ia o le aso ne te tala i so o sesi lava o lo fia asi atu. E toa telo tangata e manatu ana o le masenga tūlanga lua e awa i atu. E te tala so o sesi is open for all. Po o mātua fo i o lo fia avatu lato whanau. Ia e mwhai ona su atu i le aso. Nana ia. Ia wai o tasi lea open day e tele tuli e to tele tero tausang. O wanoa tā ua ai pe a fia e susu atu ai fia malama wai tele na whaalawi loa ai nisi ele na o le usa api fo i o lai fo i tele nisi o ngai su atu mwhai lato whaalawi loa i le aso. Ia, o nisi fo i o whamanatu whaamole mo i lato o lo mawhauwhau e whaawawina o aonga ia manatu o le aso sfulu lua i ulai le whaangata i le resitalanga mo i lato ia e fōu atu i le aonga for resumption of studies ia o le aso sfulu fitu o le resitalanga lava i le aso sfulu iwa e amata i lua le aonga i le aso sfulu lua i ulai. O le tutusa lava ia le aso le whaangata i resitala maso e amata i au pulu masawai. Ia, tutusa uma lava i nei polo mo le tatou mo tutele sa lawai. Malo, whaaftai, manui o lua whaiva le nei aso, whaawau pia le lano pink le nei aso la tau ia. Tātou whelo i pia. Tātou whelo i fwoi, whaaftai mo maa wanoa. Alo, whaaftai, Rima, Masala, te mai le vaenga a le Samoa campus po le USB o le fua pia na il Talanoaga ma le whaalau i loa o le resitala ia manisi o vaenga tā ua o le tātou campus i le fua ia mo le soifua o ina o le mamalo le tātou tano ai o le atato se atu i whaawiwhianga mwhaasalong whaapesisi toi whaua wai vaenga o le toi le 685 morning show.